Still Lake. Hello everyone, welcome back to my channel. आज चाहिँ I will try to speak in Nepali किनकि मेरो नेपाली audienceहरु छ अनि तिनीहरुले मलाई नेपालीमा भन्नु भनेर मलाई के आइछ comments आइछ. So I'll try to speak in Nepali today. Mix. मेरो नेपाली यति राम्रो त छैन तर still म try गर्दैछु हैन. अन्त हामी आज बाहिर आएको छु. यस्तो हेर्दाखेरि त वाउ घाम लागेर क्या दामी देख्छ तर चाहिँ यस्तो जाडो छ नि. Oh my goodness. Reality, it's -13. -13 है. Feels like -13 रहेछ. अन्त हामी अहिले यतिकै वकमा जाँदैछौँ. The snow has not yet melted. Snow. Oh, didn't machine not today too. Slippery, it's a slippery. तिमीलाई के भन्ने के Damn, it's so cold. Oh my gosh. मैले लिएर जानु त. जाउँ न. के तामी. Oh. Oh my god. Okay. That's too dangerous. Come. Whoa. See? You can slide to that. Oh my gosh. Be careful. Oh, I Well, get up. is not talking. Can I slide? Huh? I'll go. Bad idea, this bad idea. Atsa Anita! मेरो कपाल तानेर क्या हामी चाहिँ आज चाहिँ यहाँ चाहिँ नआउनु पर्थ्यो क्या. But it didn't. Shit. Minto. Oh, well, let's go there. Road. कति जाडो. Look at the bridge. Water. सक्दैन म त. कस्तो जाडो रहेछ. हामी दुईजना मात्रै. Just me and her. हामी Your blog is becoming very boring. You don't speak. त्यता भन्दैछु. मान्छे पनि छैन के पनि छैन. Language does not matter. You speak in Nepali, English, what? साच्चै भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ बेसी बोल्नु आउँदैन क्या. त्यही कारण चाहिँ मेरो ब्लगहरु चाहिँ राम्रो भएको छैन. Because I don't know how to speak. I mean, I don't know how to, यस्तो पुरा कुरा मोल्ड गरेर यस्तो क्या बोल्नु चाहिँ मलाई आउँदैन क्या राम्रोसित. Learn that. That is अहिले not हामी needed when you start a vlogging channel. Look at the water down. See, this your entire thing. यो पानी हो Your pani अन्त यो म हो अन्त यहाँ हामी पौडी चल्दैछ. Honey, it's windy. Zip on. Put on the zip.
We just did vlog for 5 minutes. And this Momo is already out. She cannot walk. I'm out of words. She doesn't even have words. Look, there are a few more people coming in. That's a beautiful location. Jo pani Niagara Falls ma आउँछ हैन, they should definitely आउँछ हैन, जो पनि Niagara Falls तिर visit गर्नु आउँछ नि, they should come to Balls Falls during the summertime. Like you will literally see people diving off from the cliff. Oh my god, what a place. Rock and roll. Chani, nature, people love nature, honey. Yes. यो भन्नु राम्रो कहाँ छ होला? Why not? My wife is already very annoyed that I brought her up in this place. She cannot walk with these shoes on. But I love it. I love the sun. I love the snow. I love the cold wind. And most importantly, I love this place. Oh my gosh, हामी त बाहिर सकेन किनकि यति जाडो छ मलाई चाहिँ सकेन। उ चाहिँ पुरा मन पर्छ यस्तो यस्तो लाइक वेदरहरुलाई, तर मलाई त सकेन। So cold. Oh my gosh, मेरो फेसहरु पुरा फ्रीज भयो क्या। Babe, why do I like it? Because I'm mountain man. मेरो फेसहरु चाहिँ पुरा चिसोले क्या फ्रीज भएको जस्तो छ। Oh my gosh, अब हामी यहाँ बाहिर चाहिँ भएन, प्लिज अफ गर्दा यो हुन्छ। अनि maybe we might go to the mall. अब कुन चाहिँ mall? Pen Center? Pen Center mall मा जाऊँ होला because I wanted to try some bubble tea. So you मलाई want to buy bubble tea anything खानु from मन here? पर्यो। So And one more thing. Okay. You said like there's some offer going on in Hudson Bay. I don't know, I'm not sure. के अरे Hudson Bay Sure, चाहिँ I sure heard it छैन this तर from yeah, sure छैन तर I have seen somewhere like Hudson Bay is closing everywhere in Canada, so I think there is some sale going on there, so we're gonna go and see. Hey Siri, take me to the Pen Center. Achoo! मेरो लिपस्टिकहरु हेर्न, Turn left. मेरो लिपस्टिक half भएछ। Okay, anyways, and mall पुगेर अन्त के अरे mall पुगेर अनि म देखाउँछु ल। Okay. bubble tea 동가죠? 당분에는 네. Let's 당한주 drinks 동가. Finally. That's Tenzing 상제당 저 사원디 중화 첼로라 구디에 아니 by the time 아마 네팔리 게르 참바시 진짜
camera over there. I like this color. Large. Yeah, boy. Rooms are closed. We offer 30 days for returns, so you can try. Sweet and simple vlog रहेछ जे गाउँको सुन्दरा है गर्नु के त छैन यता आएर यता राउन्ड गरिस् H&M मा गइस् के लुगा मन परेन अनि I love this plant cute छ Achoo! 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 치즈 멀리 치즈 가서 거기 두껍게 든바 7 now. 든바 나네 치즈 든바로 거기 있어라 단다 치즈인가다? Oh, beautiful clouds, isn't it? What time it is? 5? 5:50. 5:50 됐어. 뭐 치즈 I think dark 됐어. 다 भिडियो धरिँदा भिडियो भ्लग सक्छु छासु किनकि आत्तासँग मिक्स हुँदा ल्याङ्ग्वेजसँग आज भ्लग चाहिँ अलिक यताउता भयो होला किनकि हामी मलमा गएपछि अन्त बेसी रेकर्डिङ गर्नु सकेन Social distancing. सोशल डिस्टेन्सिङ गरेर अन्त कि सबै मनमा राख्दाखेरि चाहिँ अनि बिर्सिँदै रहेछ त्यही कारण हामी भ्लग बेसी गर्नु सकेन अनि आजको दिन अन्त सक्यो अनि मेरो छुट्टी पनि सक्यो भोलिदेखि नि फेरि काममा जानुपर्छ सो अनि अन्त हामी अहिले चाहिँ हामी यसमा जाने रहेछ त्यहाँदेखि नै लाइट्स कस्तो राम्रो लाइट्स इट्स जस्ट फर कति सेकेन्ड्सको लागि It's 2 kilometers long tunnel. 2 kilometer? Tunnel. No way! 1 kilometer long at least. Maybe I'm driving at 90 kilometers per hour now. अनि त्यही हो अनि आजको हामी भिडियो चाहिँ राम्रोसित बनाउनु सकेन तर यता उता हेयर एन्ड देयर हामीले अलि गरेर भिडियो बनायौँ सो अन्त फेरि ढाक भयो फेरि अँध्यारो भयो अन्त आकाश चाहिँ पुरा कालो भएछ उल्टा भयो है Oh my gosh, हेर्न बेबी क्लाउड every darkness there is tunnel to the light na ke भन्ने रहेछ नि See the cloud? Oh my gosh, it's about to rain or something. Where? Yeah, tomorrow there is thunderstorm. Oh sorry. Thunderstorm. Key storm. Jitters of snows. अन्त आज चाहिँ अहिले चाहिँ अब पानी पर्ने जस्तो पानी पर्छ जस्तो लागिरहेछ सो हामी अहिले घरमा जाँदैछौँ कति सो हो बेबी कति सो हैन अर्को वर्ड युज गर्नुपर्छ अब मै सही हो सो पेपा बोल्दा पनि सो नेपाली बोल्दा पनि सो इङ्ग्लिस बोल्दा पनि सो पेपा नलेखेको अनि ए अनि इन्जिन नखेतो सो नेपाली ज्ञान इन्टरेस्ट के चाहिँ सेमासिङ इन्टरेलिङ अनि फेरि अनि अन्त हामी घरमा जाँदैछौँ अनि हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ होला अनि टिल देन टेक केयर बाई अनि स्टे सेफ अब अन्त त्यही हो होइन Do you have anything to say? No. He's busy driving. I'm busy driving. Yeah. Ani hanso next vlog la chayyo. An sangmalola video di new yung
भयो यो लाची अनि जे पनि होस् मेरो च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु माई च्यानल जे पनि होस् मन पऱ्यो कि मन नपर्यो जस्ट डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु अन्त कमेन्ट्स डेफिनेटली हामी इन फ्युचर विल कम अप विथ गुड कन्टेन्ट अहिले अलिकति यहाँ कोभिडले गरेर अनि मेनी थिङ्स छ के रेस्ट्रिक्सन्स वी क्यानट गो आउट वी क्यानट डाइन आउट we cannot go and meet friends we cannot go out to meet friends we cannot go out for anything interesting you know like content पनि बनाउन सकेन अब त्यही हो अनि लाइक restriction बेसी भएर त्यही कोभिडले अनि हामीले जस्ट घरमा काम waiting when things will be normal अनि हामी पनि मजाको कन्टेन्टहरु इन्ट्रेस्टिङ कन्टेन्टहरु ट्राभल कन्टेन्टहरु बनाउन सकौं and we will definitely make you guys entertain so yeah ani next vlog la chai till then take care bye bye